ababuyisane na ukuthi phela bahloniphane babe right. Kodwa okubalekile njengamanje kuhlangane laba bucwele ngibashoyo kwazi ongena uMthandeni kwazi ongena uKhuzani bazoshipha nje bashipha istudio sifile ingoma somehow uyayenza isense yona kodwa it's not for legendary. I must be very honest. Mina uMaskandi ukhandwe him ukuthi ubelelise ngokulona with no apology. I'm very sad ukuthi uMthandeni kanye noMgodi ubhuti lo wompongose kusiyami manje sawubona lwa uyaphela khona into zethulo hayi bengayazi shepa ayekeka yaspark now put utibane ngebingelela umndeni wopongose nje phela ngiyawubingelela kakhulu. Once upon a time sasindawonye kodwa ngiphoxekile ukuthi nikwazi ukudavuza egogogweni lesitudio ningama legend ningama hit makers ningabantu abahlangene abayinto enkulu eSouth Africa niyokhipha umsangano wengoma egameni lomntwana ophinda ngene isangene le ngoma mina isangene le ngoma mina ngelalele kahle mina ngiyena umlando for nothing angiyena upresident Mapinga for nothing mina can't appreciate bullshit. I don't care whether you can buy cars today and tomorrow whether you can change clothes today and tomorrow fusak Mthandeni fusak Khuzani fusak nani bobaba cha bobaba ifusake ngithi mina nani hlala ngahle khaya ingoma into encane hayi nawe nje lento oyenzile wenze kahle uhloniphe kodwa nawe deep down uzomawela le ngoma kiyo ugcine lapha abantu bedabuka ukuthi ikhuluma ngomntwana oyihistorian la wenza intenhle kodwa le ngoma ifile le ngoma izihlulo ingoma bayenzile kuthiwa bama4 by 4 lapha nalobhuti lophimba kwasesho wangini zoso wangini yaziso le yabhuti le yabona lo phuthe lo lokotho nje kusiyami kodwa alright yena yabo nizokuthi ingane ingane siyacula abantu soso athi kuthiwa khona ngojala lethi fusekawoni ayiwoza mawasa ayikela